ameza ganigija kwera baturuka urugomero kankabweza hamwe na Rwemamba umugombora yacitura district ya Kiruhura. Hati ameza gagabena gagura shiringi 5 ahandi ugatuma hizba kandi ameza mabi hati amezi twagatari shiringi 5 unit emwe yaha negura shiringi 5 negura shiringi 25 unit y'amezi nengana ebidomora 50 ana kubaka hurire tukabura sente tubarana rubiri obeno kwataptan otum hata abakazi bakine bana muka abazire bona abana bakazayishomera mwene yo waronda siringi bina no tahibidomora bingahi munana tabona kasente kacense twa karuro tukakashashuro kuciro kugira ngo tubahamize mabi shiringi 10 cyo kutera mafuta hamize mazima ishima guherezo ubu ngenda kujo ka tretire tereza mizi abakazi bitobiri babona bunyine tukaba umbwiro bwahwire twine ameze go kwihika kurga umurukashari gakatamburo kace gakahika aharukashonji aha gombora konkantu sima ko distance yigabe gakuvenge cyumuno konkantu sima hati amizi gatambira buri hamwe amizi agahirwe y'abishitongore cya South Western na Umbrella of Water and Sanitation ahansi ya Ministry ya Mizi no Buhangwa shabangwa abantu mukozesa amizi marungi murete ibintu birungi kutaha amizi kandi namwashiko owanyo muka nangwa mutakaganyuira jangu mubanze mutekeki mutekaga amizi abo kwato kamanya no ho wakwato amizi ago ningashegekana cyabakirita abebembezi ba district ya Kiruhura basimira ba Umbrella hamwe na government abo kubaha amizi marungi tugagura ibanda mu district y'ibanda nabwo orondo muntu muhereze bidomoro utakuma hakuzagiya kihangara kanoni akureta namiza giya akuretera utakumanya nahigaruka kandi tugashashura sente nyingi munonga enshuro ya miza ganero go mu district y'ibanda ahatangaza mizo muri Gora gasha kwa Ivan Staremwa